Abu Sambo, Abu dari segi pandang Kibandro ni. Kalon ulama hanjit mu politik. Kon bermakna ulama hanjit berpolitik. Jit gemu politik. Yang tapi mu politik ulama jino jak tarik bangsa dalam bingkai NKRI. Kon jak bila bangsa dan jak bila agama. Yan. Kon hanjit mu berpolitik jit rakan mu tuah kon hanjit mu berpolitik. Masa Nabi pun mentang nak berpolitik jit. Yang tapi kiban politik Nabi dan kiban politik ulama jino. Jauh tak beda tiap saban masa Rasulullah. Yang masa kaum jahiliyah jino. Masa Rasulullah beda. Yang menerapkan syariat Islam, menerapkan hukum Allah. Ya? Yang beda dengan dengan jino. Jadi hanapu tapi saban jauh tak perbedaan rekan mutuah. No saboh limping di jo Indomie bro, saboh kotak. Kasengah baju. Kai tu orang saat urung ngecehnya karena urung ngeceh pungo dengan pengri. Yang kai tu ino hana le kirim pengri ino. Yang kai kirim on kertas on merah-merah kawaknya. Maka ji hacehnya syedra mentuah menyo hana tajaga saban-saban tas mikir gedo tu hana pu tajak harapkan. Tajak harap bak pemimpin hana gebila urung drone. Tajak harap bak tengku-tengku pendakwah hana gebila agama Allah nyan gemu dakwah sagai. Gemu dakwah sagai tu dakwah dengan gaduh pi gemupat. Mupat kena mupat gedeh menyo berekam tenging para pendakwah. Haya tat ote gekun. Yang gekun kawak pemimpin zalim. Haya tat berani tapi jino hana. Hana pun ja mita jino ulama yang bila agama Allah dan tengku-tengku para pendakwah yang menegakkan syariat Islam yang kafah. Hana pun nak menumpo cederam tua hana li. Kabeh je ke panggung sandiwara awaknya. Yang awaknya kadiboh no. Kai pegat lagi lumo yang sebetul ji ya. Kai pegat lagi lumo. Yang muka tipek kulit bui. Tubuh pegat ke lumo. Ke kebur. Jadi nak dia penang tarik no kena. Yang kenyang awaknya dipumain dalam belangon tu, you jak merot. Tarik no ina. Yang tu jak limuh tanah, kerih tanah nah. Yang kawannya kai pelaku tapi hana sadar sedram tua. Yang dumpu yang lon pegah jino hana meleset mu bacut. Kam 100% haba abusiknya betul tapi 10% kebenaran yang abusik pegahnya. Mun, pun. Hah? Bon tu cek telefon itu. Bon tu cek telefon balik. Bang, itu telefon balik. Tengok aku pegang video untuk telefon balik. Tengok aku pegang video. Bah? Untuk telefon balik lah. Bon punya bu you mahal. Kaji bang. Waalaikumsalam. Hah? Oh, get. Kuasaan di tiro betul rekan Tuhan tengku ulama Pancasila aja dah kai nang roje nai budang partai ke Aceh nai demiki ke agama Allah nai demiki akidah hancur laju generasi rusak laju reloh laju kan budro teh Bandung ulama senogronyo kalahi nang roje Dek buli haba gak rekan sehat alhamdulillah sehat gebili Allah rino Muhammad luncat hana bala hana kirim ada hana cat pulun bala kuasaan di tiro pun rekam kuatan tiro nani abu kuatan tiro ya memang katanya orang Aceh Bandung tengku le orang Aceh tengku Melayu abang kafe tuan Toki itu bro Aceh kabi gathin dum oh Aceh kau nabi gathin de betul ji kata pegathin kedro Aceh hana gathin de betul ji cuma lagi hapanya na harta tajuk kegop kan yan
Nah hasil lambumu Allah yang kau titipkan ke bangsa mulia. Tapi hana terjaga kebersamaannya kenyo akibat. Sehingga ditebik pak media sosial. Provinsi Aceh termiskin di Sumatera. Kan cukup malai tu. Abu Sambo, Abu dari segi pandang Kibandro ni. Kalon ulama hanjit mu politik. Kon bermakna ulama hanjit berpolitik. Jit gemu politik. Yang tapi mu politik ulama jino jak tarik bangsa dalam bingkai NKRI. Kon jak bila bangsa dan jak bila agama. Yan. Kon hanjit mu berpolitik. Jit rakan mu tuah kon hanjit mu berpolitik. Masa Nabi pun mentang nak berpolitik cit. Yang tapi kiban politik Nabi dan kiban politik ulama jino. Jauh tak beda tiap saban masa Rasulullah. Yang ngon masa kaum jahiliyah jino. Masa Rasulullah beda. Yang menerapkan syariat Islam, menerapkan hukum Allah. Ya? Yang beda dengan dengan jino. Jadi hanapu tapi saban jauh tak perbedaan rekan mutuah. Bimung putih alhamdulillah rekan sehat gebili Allah hadino. Cik pun God Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tengkuasan kayu timbak bau tak ulama-ulama palih hidung. Munyo sesungguhnya menyolam hukum Islam memang kau wajib tak sama awaknya. Dan kau wajib tak sama. Karena gara-gara urunyan agama Allah relay nang Aceh. Yang perusak rakyat, yang perusak urung drone buat pemimpin. Yang rusak pemimpin buat ulama. Pakan, karena ulama itinan yang lebih yang lebih raya ketimbang umara. Tapi ke habanyan ulama ino kabeh tunduk dung ke umara. Jadi pepu yang dipelaku oleh umara sah-sah saja nang Aceh kena hana larangan sapu. Yang di bangsa Aceh yang rakyat awam lagi-lagi katanya yang hana mufum sapu kakek ikut-ikutan laju. Dan ikut-ikutan laju pupu mentong yang dipelaku oleh awaknya. Nah, wateka susah ka melarat mutejih kawar-kawar tu. Nah, yang kawar-kawar tu Aceh hananya padahal kan Aceh saban-saban hana tas mikir kedro tu. Menanti bangsa Aceh asal ka dijo awaknya ka dijo bruh musabah sa minyak makan sabah boh manuk sabah limping dijo Indomie bro musabah kotak kasih ngah baju. Kai tu saat urung Acehnya karena urung Aceh pungo dengan pengri. Yang kai tu ino hana le kirim pengri ino. Yang kai kirim on kertas on merah-merah ke awaknya. Maka ji Acehnya syedra mentuah menyo hana tajaga saban-saban tas mikir ke do tu hana pu tajak harapkan. Tajak harap bak pemimpin hana gebila urung drone. Tajak harap bak tengku-tengku pendakwah hana gebila agama Allah kenyan gemu dakwah sagai. Gemu dakwah segai tu dakwah nan gaduh pi gemupat. Mupat kena mupat gede menyo berekam tenging para pendakwah. Haya tat ote gekun. Yang gekun ke awak pemimpin zalim. Haya tat berani tapi jino hana. Hana pun ja mita jino ulama yang bila agama Allah dan tengku-tengku para pendakwah yang menegakkan syariat Islam yang kafah. Hana pun yang menumpo cedera mentua hana li. Kabeh je ke panggung sandiwara awaknya. Yang awaknya kadiboh no. Kai pegat lagi lumo yang sebetul ji ya. Kai pegat lagi lumo. Yang muka tipek kulit bui. Tubuh pegat ke lumo. Ke kebur. Jadi nak dia penang tarik no nah. Yang kenyang awaknya dipumain dalam belangon tu yo jak merot. Tarik no ina. Yang tu ya lima tanah, kreh tanah nah. Yang kawannya kai pelaku tapi hana sadar sedram tua. Yang dumpu yang lon pegah jino hana meleset membacu. Kan 100% haba abusiknya betul tapi 110% kebenaran yang abusik pegahnya. Namun sebagian yang anti lon yang hana mufum tapu yang hana itri. Hana itri yang toh yang sahih yang toh. Yang batil hana itri sedram tua. Baik hana depu inang ro Acehnya. Inang ro Acehnya nino kehidupan bangsa mulia nafsi. Kasih sayang hana le urung Aceh ino.
Hanale kasih sayang, hanale dia mikir ke masyarakat, ke fakir miskin, ke rakyat awam, hanale cedera tua. Kenapa dia harapkan ni para tengku pendakwah untuk menegakkan syariat Islam yang kafah dengan karena Allah mati ma di handi je. Kalau kau lun pegah, tapi lun pegah. Yang awaknya no TDA atau panggung di mudakwah. Yan. Le kai pegot lawak, le di mupat. Le di temena, le di melagu ino para tengku-tengku pendakwah. Nah, cukup jai. Dan menancit mengajak bangsa Aceh nyo karap toto 2020 cedram tuah karap pemilu ulang behana depu. Yang siap-siap kedatangan awaknya untuk yang tu dijak lafazkan haba-haba mameh ke urung drone. Adi batia tidak. Baik getanyo tak terima peng 100 ribu ditipe atus 5 ton. Puahana jera-jerangan tipu daya awaknya. Maka jika kita baik tak ranggung-ranggung Aceh merdeka tak tenak malik mamu tak tenak mendekir mana habis-habisan badai talawan. Ya, yang namun leh talawan le getanyo leh tasrapa para pengkhianatnya. Nalaen hiblis burung 7 hudum. Nalaen hiblis dan burung 7 di atas panggung sandiwara untuk mengkokohkan para pemimpin-pemimpin bejatnya tu. Nyawa pekan. Menyobarkan temu dakwah ditunaikkan ke awak pemimpin-pemimpin dalam ini itulah. Kanya, yang barakon. Tapi you know hana putek melupa. Ada napi no yang tengku-tengku para pendakwah lagi habanya si. Pejuang partai Domino Syedram tua mendakwah tentang hukum. Ya, tentang hukum kias je, pegah je. Bek pubuk kesalahan. Yang bek fitnah kegop, bek nyo kegop, bek tamu sulit, bek tak cuma cuah. Tapi awaknya ndroi pancuri. Draw di pancuri no para tengku-tengku pendakwah, draw di pancuri you know. Bek ne bekek kiban. Awaknya pancuri hidung, pancuri meserban berakon yang mendasi tahu pancuri kan, korupsi kan. Ino kon yang mupeci no ramai tak ka pancuri. Pakau lon pegah awaknya pancuri. Di saat na kampanye, di saat na nyo naje, awaknya yang pilih tim ses para pancuri. Maka ji awaknya pancuri no yang ngro Aceh hidung. Jahit dat pancuri kai nang ngro Aceh no, bek ne peke moyang sedam tua. Macam na kalahe di Nanggro Aceh. Macam-macam kalahe di Nanggro Aceh yang hana peduli ke bangsa. Kadi pecrebre bangsa dino. Bangsa getanyo bangsa Aceh no kadi pecrebre. Kadi pisah-pisah bangsa Aceh no. Baik hana ni dupu. Karena kelompok masing-masing ino. Tapi najut kebut. Padumbah partai yang didirikan di Nanggro Acehnya toh partai yang bermanfaat untuk bangsa mulia bangsa Aceh. Hana. Numat sulun. Numat sulun apabila partai PA gagal han menang kalinya yang awak partai awak PA yang siap-siap. Yang siap-siap lun pegah. Siap-siap dibungkuh saboh-saboh awak PA nya. Seperti itu ha. Nging je. Yang menyopea kalinya going down, siap-siap yang awak PA mendum. Siap-siap dibungkuh le Jokowi. Han petih nenging je. Nemak hulunyo. Behana ni depu. Yang awak partai PA dirahihkan awaknya bermenang. Apabila partai PA nya hana menang, maka awak PA nya akan diculik, pakon diculik. Nak lun begah. Itu pula Indonesia jawabannya Aceh akan kembang. Akan kembang kembali apabila partai PA menyopea yang hai di pertimbangan bangsa Aceh, siap awaknya akan icok taboh-taboh simpang renggam kedih simpang renggam kan kedih dipupo awaknya taboh-taboh behana na depu. Maka ji hati-hati tak gino ada majud di katanya bangsa Aceh nah tabaikut golput ada majud. Hana suah dayak pilih awaknya cedram tuah. Hana manfaat dan hana faedah dan hana keuntungan ke urang drone. Yang semakin urang drone nubi suara, semakin awaknya merajalela ditekan atuh urang drone. Nang sadar cedram tuah. Nang sadar. Nang sadar bacu cedram tuah. Kon kelun yang lun pegahnya. Ku urang drone. Ilo bebesan kulawan awaknya. Dan bermacam-macam hal tuduhan terhadap lun.
Ya, demi pagan, demi kubila bangsa aku, demi kubila agama Allah itu deh bah pilun bangsat yang namun baik dia pecrebre bangsa mulia lun, baik dia hancur akidah keislaman di nang Aceh lun. Yang ni lun yang perle. Dijaga marwah Aceh, dijaga bangsa mulia. Ino wanyan para pejabat, ino hanayak peduli kurung drone cedram tua. Nyawa te viral seboh-seboh mesedia ge contoh ban berusaha mit pidi jaya kira laju kiban di bau ngisi di dengan becak ke di hubirin. Kiban ka male marwah Aceh. Hanale cedram tua. Yang sebetulnya jipeng nang Aceh dana otsus ratusan triliun. Yang kon ratusan miliun tapi ratusan triliun peng nang Aceh ho kariba. Nyukon disak lam brut ma awaknya sabo-sabo. Menyukon digantau aja kafan ma sabo-sabo lam kubu. Bek ne kepu le damenyo jai tat ka perute binatang-binatang pajo harum dum. Hana pudak bangga-bangga do waji kita riwang. Umrah kita riwang. Hana tua. Bimbing le fakir miskin ni le. Di sekeliling lingi anda. Baik haji. Wah haji puka kia gede ja rekat. Kiban le hukum ja haji. Kiban hukum ja haji no. Ja haji kalu do aju. Kalu ke bah peng inang ba peng ka sep ja haji sep ja umrah ja. Rai peng harum dum mino urang haji no. Lu damai mo yu ja that peng harum dum. Baik hana no depu menyo Jawa dum ngote ja gede haji ya. Wote ja umrah gede no pateh man. Nah yang singen ule, nah yang hirut babah, nah yang pegah habah, nah yang pungo, nah yang jawai. Macam-macam ada urang Aceh nah. Urang Aceh dum nang ja haji muat-muat dum. Cuma hana dipublikasi, hana cok video. Baik hana nu depu. Dum urang Aceh yang ja haji muat-muat ide di Kaabah. Baik hana nu depu, hana mai tupat Kaabah habis. Nah yang lagi nyan, cuma hana de menyawak jawai cok you syuting aju video. Baik hana nupu lemah aju dari Allah. Di Aceh, urang Aceh hana lemah pakon. Hana icok record, hana icok video. Anda saja dicok video jai tat urang Aceh yang ada butuh aja haji gede. Hai perute tokoh-tokoh pancuri no aja haji no. Kanut lu damenyo jai tat tokoh-tokoh pancuri ja haji. Kiban hukum ja haji le. Kau mada ja pebuk rukun haji gede. Hana payah dak bahas ke perkara haji le. Nyo yang boleh tak bahas urang Aceh bangsa mulia lun ada mejut. Kalinyo pilkada ne boikot. Kalinyo pemilihan yang akan ukur cedram tuah ne boikot, ne golput, bek ne pilih musabok. Dan bek na suara ke awaknya, menyo ke awaknya hana suara, tanyo bangsa Aceh akan semakin ditupu oleh dunia tengok. Wehana dupu. Tanyo nahak untuk baik tak pilih awaknya. Hanjir dipaksa. Yang bahpi na rimu-rimung buluh, rimu-rimung peluk yang itu panggung sandiwara kan. Bahpi na murib di sekiar bedro apabila dia itu panggung sandiwara dipilih bui sebutnya. Sama si pancuri si awaknya ni no. Yang tengku ria dum kalah nang Aceh. Kaya tak tengku ria lah nang Aceh dalam tua. Dan malah na alam yang pegah. Dia Aceh nyan hana ulama su. Yang hana ulama su dia Aceh nyan pecit. Ulama Rabi. Oh. Rabi pun. Ulama Rabi pun. Ulama pejuang partai dum, ulama pejuang demokrasi dum minang Aceh nyan, ulama pejuang partai kon ulama dengan taat kepada Allah kan. Urute merua pakai serban dum nah. Yang kagak angke dro sebagai ulama pegah dro je male jika nale pun male ma urung ka senaro ate harum dega hat di paju urung dega paju harum rabu tu dum hana bade dum tengku ustaz ulama ino dusta hat ka ulama cukup berat dusta ka ile beta pegah pulain kok berat sulit kang tipe umat Islam minang Aceh jai tat ka sidram tua. Betul Aceh pasal betul memangnya yang pertama para ulama pusat aja mungkin awaknya.
Lui ganto le gadoh nan pusa di ganto nan huda kenya. Betul dro ni carong tengku Aceh pasai. Nyancap seram doa betul nu tepu sejarah hero nu. Yang nu didik nu puno ado dro nu. Nak ditupu sejarah Aceh. Nak itu puso yang pelaku Aceh. Nak itu yang toh ulama Senogronyo. Yang baik kagak hok laju. Yang tanya ipu balot laju. Aceh dipelikot laju daripada kemerdekaan. Bangsa mulia ipu sesat laju di negara Aceh. Yang dia awaknya dipikir ke partai dro tu guys. Pegok pelemboi sa, pelemboi dua, pelemboi le. Macam partai kalah nang Aceh. Tengku Hasan Tiro. Nyo betul. Betul yang dro nu pegah kau asli darah Aceh nya napanya na. Yang bijih Cina. Yang bijih Cina blow cop Olimpah ngon blow penan di bungong lawan. Yang kenyan ya itu betul ji keturunan awaknya. Amam ba urung Aceh hanjit pegah sedam dua hai Tengku Hasan Tiro. Yang hanjit pegah karena nyan ulama ai pegah. Yang padahal pu ulama ululan kon ulama, ulat ma yang kon ulama. Bui tu god pupane ulama ai no. Ha? Dah ulama punya ulama kagak pekong al-haq. Ulama yang sahih, ulama yang taat kepada Allah berdiam diri hanya boleh dalam partai, hanya boleh ya pejuang politik. Hanya boleh urunya. Yang urunya malah punya ulama Arabi hanya boleh gelar urunya. Malah hangjit kalon punya ulama Arabi itu urung. Aci punya ulama ibu pertuinyan peduk HP. Yan peduk HP. Pegat tu video leh. Yang tujuan pu you like and subscribe karena official draw no. Yang tengku pendakwah yang jemot pegak surah kitab itu video live ha. Yang mamandum tujuan you like dan subscribe. Kau dengan karena Allah awaknya. Di mudakwah. Urung ja harkat ino ba YouTube dum ka tengku officialnya nepetih pahan lun pegak. Cukup jai ka nyo pekan cedam tua. Sadar bangsa mulia lun. Pegak pun pegak demang. Hai. Tetur ko tiba blog TikTok blog. Kita pergi blog TikTok yang ni leh. Abu Sambo, Abu Pakon di saat rakyat melarat kekayaan sebagian ulama lagi kekayaan karun. Betul. Betulnya betul. Cit perute si karun dum di negara Aceh. Ulama pesapat harta. Yang kon ulama Arabi, ulama pesapat harta. Ha? Fir'un nyamun dipesapat harta kan? Ikarun pi menanji kan? Ha? Yang ke awaknya nduman kalah je dalam tuah urun lumpu deman. Le bilun no alhamdulillah. Inang ro luai tino. Urun drone yang rasakan dan urun drone yang nikmati. Yang damai MOU Helsinki kon nabusi yo. Cuma ilon yang jit lon pegah saga yang jit lon pesampo ba urung dro mana anti lon yang hana mufum kadang pakiban yang kai pelaku negara Aceh mutoh seolah-olahnya hanya tak kena pu ulama yang ulama hanya tak kena pu bapi salah hanya kena pu ulama hana itu pu bahaya ulama tu nyan ketimbang dah je hana itu pu dro kakak ulama layu pu ulama ulat ma ulul handum Malay je hana Panai Malay teman. Urung katega tak pajuh hari mah. Pegah habar abu tu. Nah tengku yang tidak dapat dipungkiri. Ka pegah jalan kajai tak di Aceh. Ha? Semua. Aset pukul lemo. Kenapa kita tanya bangsa Aceh. Agama Allah yang perlu nak buat para ulama. Agama Allah yang perlu buat ulama. Masyarakat Aceh yang perlu nak buat para umara. Nyok begah. Yang perlu agama Islam. Yang perlu yang penghancur akidah. Dan syariat Islam. Kon but gop. Yang but para pendakwahnya awaknya yang sesungguhnya yang perlu agama Allah di negara Aceh. Awaknya yang sambut para kafe dum di negara Aceh. Mantap begah pu tak begah dengan ba urung drone. Sebab perkiraan anti loan Gangga? Yang ada salah ulama pi hanjit tekun. Hanjit dah tegur. Yang ulama hanjit dah tegur. Tapi hanjit dah begah.
Padahal dia tak bila demi kebangsa demi keagama Allah hatinan baik rele nang Aceh. Yan, baik sampo kocar kacir bangsa mulia, baik sampo cerebre bangsa mulia, baik gara-gara urung yang giak pegot partai bangsa mulia cerebre, baik gara-gara urung yang giak pekong para pemimpin agama Allah relau nang Aceh. Yan, ino pegot rapat, pegot musyawarah, undang ulama, yang pegot musyawarah, pertujuan yang memandum. Pertujuan menyokong ditu ngate para ulama-ulama su dum perte ulama pajuh harum dum ulama partai yang ke awaknya yang ditu ngate kenapa kon kena ramai anak murid dilikut awaknya di dan perle suara dro di sit. Baik hanan depu politik dengku ino cukup jahe no. Hai dengku ino ka kembangkan partainya bukan pedemboh ka partai ulama nang Aceh. Pedemboh kena partai di nang Aceh nyan hanam da dupu na lemboi sal lemboi dua lemboi le lemboi put mai pulti partai haram jadah tipe bangsa dum kalahi nang Aceh. Nah you sambut ahok you adang imum digogoi deh nang Aceh yang penista agama sambut dengan kemesraan, pembunuh bangsa sambut dengan kemesraan, si lumo-lumo mesti puluh boh, si lumo-lumo 20 boh. Yang pemulia jamai lampap ma ne bangsa mulia pa dia dro nyan len pemulia kon digepap ma bijeh bui ne pemulia le urung dro ni na jelah ku apa bangsa Aceh yatim piatu dum pakon hang kasi lumo tiga go mesti boh khusus kan yatim piatu pakon yang na wate ka sambut wate ka undang para pengkhianat wate ka undang para pendalim si zalim wate ka undang para penista agama kasi lumo dengan kemegahan, dengan kemewahan pemulia awaknya, pemulia jamai lampap mana ngapain harum dia pemulia jamai. Na utak hana. Akai na tapi utak hana. Na pikiran tapi hana akai. Ilon sabe lon pegah apabila ulama hana sokong para pemimpin, ilon siap lon pegat video untuk lon klarifikasi. Lon la KMA lam apabila pule. Nyo ino ka bertubi-tubi no syera mutua ino bertubi-tubi awaknya ino malah awaknya ka dipekokohkan lom partai. Nyo yang aneh lam. Hana be pejuang partai di nang Aceh. Hana amda dupu-dupu partai kalahe di nang Aceh. Pakon handi pegot partai nana dupu partai. Partai kalam Allah tegakkan syariat Islam dan hukum Allah nyan pegot partai pancuri koh jaro urung Medina sebat. Ki pegot partai mati mai han. Utai pegot masalah hukum Allah eno. Mu agama Allah hana dibila. Mu bangsa hana dibila, mu harta hana dibila. Pajak anu urung awaknya dijak bila urung drone sedram tu hana wate ya. Yang hana wate awaknya untuk dijak papah bangsa mulia. Hana wate bek ni bekipu. Yang awaknya dimuduk-duk rapat tegai sabe-sabe kedodro. Yang wate ka keperluan suara daripada rakyat. Yang cok ulama pe tu panggung dan diwara. Di ulama pi ketem. Nyu yang aneh itu tat. Yang saban-saban awaknya tipe bangsa saban-saban awaknya pancuri yang sesungguh ji awaknya. Ya. Taban-taban awak yang pancuri dum purte bui pajau harum dum minang Aceh jai that kalahi. Jai that kaduh nyata yang lon pegah ino hana meleset pi mu bacut hana meleset yang lon pegah. Manjil ka pegah lon ku ba fitnah. Ilon ku dupu al fitnah tu asyaddu minal qatli kon hana lon dupu. Ya. Tapi yang habalon hana mesti krek kata fitnah nyata yang lon pegah. Malah kenyataan yang terjadi di nang Aceh sangat sulit atih bangsa mulia lun. Han dipesenang bangsa mulia lun. Yang na dijabi harapan-harapan mameh sabi ke bangsa mulia lun. Nyo kerap 2020 put hati-hati sedram tuah. Hati-hati baik sampo cok peng tertuh ribe di ketanyo kenong tipai ya. Ijakrung dikrek. Cok peng tertuh ribe jakrung dikrek kenong tipai ketanyo limang thum kasib. Yang kasib. So mentau yang duk kepemimpin yang sedram tuah ku pegah laju bah. Hanadi, tho mentong je. Tho mentong yang duk kepemimpin Aceh saatnya hana dipikir ke Aceh merdeka. Dan hana tujuan le untuk awaknya dijak pepisah Aceh dengan bingkai dengan NKRI. Hana pulih dijak melumpau eno kemerdekaan Aceh.
Hana pun yang melumpuh sedram tua. Yang nemat habalum. Hana pun yang melumpuh kemerdekaan Aceh no awak nyan mentong kasajam idih. Ka nengui kadimat nengui para penjajah Jawa dan dipelikut perjuangan indatu katanya. Makaji Aceh jit kelaginyan sedram tua. Kon hana pejuang-pejuang yang ikhlas mentong, yang hana tunduk ke berhala dum mentong di Nangro Aceh urenggam. Dum mentong ek Libya dan gam-gam yang asli dan gam-gam yang hang getem pelikut sumpah Allah dan geikut mentong amanah dro ketengkuasaan Muhammad ditiro. Jaitat mentong di Nangro Aceh sedram tua. Kon hana jaitat. Yang didikan awak si Malik Mahmud yang tentera awak yang paduri bedro sakai tok leheri bedro. Yang nanam Leheri bedro, tentera awak gam, tentera awak si Malik Mahmud. Leheri bedro sedram tua. Hana lebih. Dum kon hana. Yang preh akan gebangkit kembali urungnya, insya-Allah tak tarik tabuh-tabuh. Yang tak shoot di tabuh-tabuh. Yang ijak-jak bak jalan perbakan tu shoot you tabuh-tabuh gede. Hanya kebah memang penyakitnya. Biak Yahudi yan. Biak tipai bangsa tu. Biak pulau agama tu kepu tak kebah urung munafik dungkai Nangro Aceh. Jadi tak kau urung munafik Nangro Aceh yana. Cukup jai urung munafik di Nangro Aceh. Nepateh bahang ku begah. Cukup jai. Purute bi hana timike ke bangsa. Nah, hana pikir awak yang ke bangsa dan ke agama Allah yang karile yang ka hancur kiban kai Nangro Aceh. Nanti ngak ni tahun 2020 sah. Tahun 2020 sah. Ah, truk bak hari Natal di deh kai lindungi Nangro Aceh. Berekon hana ada temai dengo. Hah? Hana. Hai Nangro Aceh kana. Berekon hana bagian-bagiannya ni Nangro Aceh. Kenapa kon? Pakon jut Aceh rusak. But para ulama. Yang ulama kata sambut kafenya, kata sambut kafe ji. Yang sebagian ulama untuk membebaskan agama Nangro Aceh. Sebagian ulama sambut kafe budaya Nangro Aceh. Sebagian ulama yang sambut para penista agama di Nangro Aceh. Kon hana Bandung yang baik peruh-peruh ulama. Ya saya buat-buatnya baik peruh-peruh ulama lampu koma nu baik peruh-peruh ulama. Gara-gara ulama bejatnya bangsa mulia Aceh. Bangsa Aceh lo. Gara-gara ulama suuknya agama Allah rele di Nangro Aceh. Nu depu le urung dro nu. Nu depu. Baik laju ulama entah ulama. Ulama yang saya hana gak berpolitik. Ulama yang saya hana muncul bak media sosial. Nya perte belaga dumino bak media sosial. Kaji ulama suhu Aceh jino perte ulama suhu Nangro Aceh kai pegak kelumo. Kadibuh no awaknya diu tuk tarik lamblang deh diu jak mego. Bai hana ne depu. Yang kenya lumo. Punya awak pemimpinnya jika pegot lagi Aceh duk di samping Belangong. Nanu tu? Aceh kawai Belangong. Majikan tukang masak. Nya wate ka kung ico awu le majikan. Yan dicao. Ico le sikra. Ijo le kasenya. Yan menan abe empun abe haso dia senya ka kung long. Yang kung long. Menan abe haso Belangong. Nangro Aceh yang ka berlaku. Makaji pemimpin Aceh jino awak partainya kaji pegot lagi Aceh duk di samping Belangong. Cedram tua. Ulama dipegot lagi lumo. Lagi lumo dipegot ulama jino Nangro Aceh, tapi ulama Aceh hana sadar dro ilo. Hana sadar dro jihlom. Yang ulama Aceh hana mendum, baik salah. Yang ulama khusus ya yang ulama pejuang partai bentuk baik dia pegah seluruh Aceh. Seluruh ulama Aceh lun hina piu-piu filet. Yang lun hina mentong la mule lun. Toh hurung yang lun hina lun turi mentong Jadi baik ni aku saban, baik ni aku sah. Dan baik ni aku mandum lun hina ulama. Hana mandum yang lun hina ulama. Hana mandum. Ke ulama Rabi sampai lun pegah golong pernah sikap caci maki ataupun haba kuto, kata-kata kuto dari yabusinya golong. Pi punya ulama suka wajib.
Kau wajib guyu poh li Nabi, guyu terapa berkereh-kereh ke ulama suhnyan. Kenapa kau ulama suhnyan nak ke musuh Nabi? Dengar dakwah. Dengar dakwah yang sahih digogo. Baik gaduh dengar dakwah para tengku Aceh yang pegot lawak ina tu panggung sandiwara. Bulun-bulun molot di pegot pukoma atu mimbar kena. Nyo pekau lun begah. Bulun-bulun molot. Nah yang melagu tengku pendakwah. Nah yang nyun macam kalah di nang Aceh nah saban wote banyak lon para tengku pendakwah. Yang wote ta dengar hayu gede galak tu dengar mengkokohkan hukum Allah. Tapi no nang Aceh na gaduh mumpat para pendakwah tu panggung kandiwara yang. Mio hana lucu pi bangsa mulia lun pi hana galak ba dengar mumpat pat pegau lucu. Kon hana mumpat nyan na tempat i pegau lawak na tempat yang serius. Nyambe atu tempat dakwah eno tak pegot lawak eno. Nyo bekau lembana kon hana. Kau undang perte artis idiot dum minan atu panggung. Nya atu dakwah, pegepap ma gedumnya. Pebut ka pebutnya. Bulun-bulun molot ka pegot ma gedum minang Acehnya. Keji berani tak konser ino macam-macam konser lahir nang Aceh. Gasa sedram tuah. Gasa lun yang baik, gasa kurung yang malim. Gasa lun kurung yang dalim siap. Tapi lun gasa ngurungnya hana pule lun pi. Hana pule keluar kata-kata manis dan kata-kata kelembutan kurungnya hana pule. Karena urunyan urung pu binasa bangsa Aceh lun. Karena urunyan urung pancuk agama Islam di nang Aceh. Hana pule kelembutan ngenawaknya na kepu. Purute lumo di perut le penjajah adung. Purte lumo angka diikat telur nan diuhu tu awaknya. Yang pupa yang ipegah diangguk. Imurot awaknya dijuk na lung tho imurot. Dijuk na lung hijau imurot. Dumpu irot awaknya na. Kaji hati-hati tak cedera mutuah ino bak tak pilih pemimpin. Menansit hati-hati tak ino bak tak turi. Yang bak tak ikut ulama. Baik salah-salah je ubat. Salah tak ikut ulama ipa lam raka 7 di geti. Hati-hati sedram tua. Karena kaduh kenyataan ini sangat hat menzalimi itu bangsa mulia lun. Yang menyepelek lun bahas ke perkara Satpol PP. Pi menanci tabanci. Hana so yang cegah. Yang Satpol PP yang ka digusur bangsa mulia lun urung minta rezeki binih-binih jalan digusur nah pencegahan. Nah urung para pemimpin yang klarifikasi tentangnya nah ulama yang mencegah tiga-tiga pegah bak pemimpin. Hai tertolong dia pegah. Baik tebi gusur urung minta rezeki nan binih jalan gebi nafkah kinong ge. Ketikula ge. Hana gemke. Hana mandung berdiam diri sedang tua kibancit ulama di musuh watena infak. Yang watena proposal. Yang di musuh belaga nyandum. Nampak ma perte asep pajuh proposal ya pegot bilik dayah dum. Nana depu. Asep pajuh proposal dum ya tak di nang Aceh. Ukuran anak murid 20 do di proposal 200 do anak murid. Yang modern nyan na dengku nang Aceh. Yang diurung do infak. Infak ayu berjaya sedang tuah. Yang infak urung do bener tepu. Sabah masa akan dipegot ke hak milik. Yang hak milik pau. Isinan tu pau mentiji. Tho kepala tengku. Tho tengku imum isinan. Yang kekawaknya mingoh rep. Behana tepu. Urung do dermanyo derbatano. Yang nuwakaf je. Infak je. Yang namun tujuan awaknya hana. Kon ke bangsa mulia dipikir ke perut drone dipujuk ke hak milik tengoknya urung drone yang bibi infaknya. Malay hanale yang menserkah rata tago. Ya mita serkah rata tago rata jerung. Kirim anak murid. Kau mada mangat lagi nyan kau mada tengku du inan atu balai kirim anak murid yo jak mita serkah. Pertai tengku bawa kerja adum. Nu betai paham ke bekah. Cai detat tengku bawa kerja adum. Yang diutuskan anak muridnya kai pegot lagi pukoi mai dum. Lagi pukoi mai dum kai pegot anak murid ka dikirim data kampung data jurung untuk yo jak mita sedekah. Malah pegot infak penang yang baliho beberea untuk yo infak. Boh akon bank law Medina. BRI Bank Syariah Islam. Nauta, na Malaya. Na Malaya. Malaya hanale.
Kenapa kon kulit bui tipek bak muka ate dikatutup urung pajau harum maleh hanale perte tukang peblo agama Allah je tat inang roce jai tat kon hana dum. Assalamualaikum niku untuk nak telefon balik bah. Kaji sedra mutua engkai leh nang timike dan nang kaji haba busiknyo pernah betul pun salah hotai berah yang baikkan hok laju abusik ino urung hina ulama urung je abusik yang padahal abusik dibila bebesan urung dron pi urung dron hana utak wak nang timike mulage sang cik kelon punya utak urung dron pakon hang nang timike padahal abusik deh luar nang ro pi dikawar-kawar ke para pemimpin dan ke ulama su kon nang timike le urung dron apa yang terjadi di Nanggro Aceh, apa ke ke, apa ke make, apa ke keluarga ke, apa nak kurung dron yang lum pebutnya. Yang semike bacut ceram doa. Behana semike le urung dron. Ila bebe sang semike kurung dron bapi lon nekun berang kapu jut. Yang berang kapu jut nekun kelon fitnah lon hina lon caci maki lon hana masalah. Ilon memang ki urung caci urung dalem. Yang lon pegah laju. Dan be ni apa si juara umum menyobat tu nak. Be ka pegah kena obat lon. Tengku sendiri no para pendakwah segala melon viral tengku dung para pendakwah itu mana adu mata panggung. Pu mendaleh ke abusi? Pu mendaleh ke abusi? Sedangkan abusi viral tahun 2017. Tahun 2017 helon viral dituri le bangsa Aceh. Mandi para tengku pendakwah tahun 2005 2010 2000 sekiannya nawaknya itu mana adu panggung sandiwara pakan kun. Pakan pedaleh ke abusi? Abusi di murno bak para tengku pendakwah no yang temena awai. Behana nutupat dan bangsa mulia bangsa Aceh ban lahir di kon yang kajut di pegah apa kacerong itu mana. Jadi pakon mudaleh ka busi. Abdaleh ka busi. Inotol ya nak mit ini itu. Mana lain pakon hana bersuara. Pakon hana bersuara. Pakon harus jika busi tagai yang tegak tu mana. Padahal dum mana bajing dum bak TikTok di pegah video live itu mana dum. Dum mana bajing yang perloh bangsa, yang perloh agama, yang perloh akidah dumbat TikTok. Yang dipegak video leh. Pakan hana so cegah mesti ro. Dipegah haba lam ro. Abu si itu mana hana pegah haba jahe. Yang dum bangsa Aceh bak TikTok dipegah haba cukup jahe dan di temena isinan bak TikTok. Meploh ribedo. Kon setakat tidur dua do. Meploh ribedo. Macam tingkah laku urung Aceh no bak TikTok. Sira sikat ego pegot video live sira lipat baje pegot video live sira masak pegot video live nyan bangka inong Aceh inong murahan Aceh dumka bak TikTok nu petih pehan lon pegah kenyataan kan yang ben tu abusi urung ba fitnah urung si abusi urung pegah hanggang kan kalon buka TikTok 3 go 10 kalon TikTok nyan memang cukup tak rancu bangsa yang TikTok nyan sangat tak dipengaruh generasi yang akan datang. Kenapa sih yang perlu generasi Aceh? Para pemain TikTok yang mengharapkan gift di tempo pegade kemaluannya bak umum untuk mendapatkan gift. Yang hana tahu juga. Yang deh kenapa sih? Kenapa kau ni Abu Syik deh tak sebab kai lawan ulama awak drone? Kan? Kau lawan ulama urung drone kau tut tilu kau buka rahasia ililun. Yang makaji para antek munafik yang hanai turi ulama yang saya benci gelo. Mau ru yang turi ulama rabi nyan ke ponten ka busi. Mio hana busi jika tengi ni gabe ju kafe dumbang hace. Ukuran menan pai pegah bak lun. Nah urung pegah kon hana. Tanpa suara drone habusi dua hana. Bangsa Aceh nyan ada medeh mandum kabe jahe, mandum kabe je ke kafe du Minang ro Aceh nya. Allah na drone kawar bapi luar nang ro busi dua. Nana depu. Kau setakat apa syam yang pegah haba dengan lun ni sino. Baik nak berkepu. Ilon ku peselamat bangsa aku. Ku peselamat agama Allah. Ku peselamat akidah keislaman di Nanggro Aceh. Dan ku peselamat harta yang nad lambu mo Aceh. Nana mikir le urung drone. Urung drone hana. Gaduh ya minta wifi free du ide bak warung kopi pegot tu video live prak tu nyoprak tu je. Kanya? Nyang yang nak cara ngawak drone. Mah lun begah. Baik nraya te mang abusi kalagenyo. Kaji yang pehancu Aceh, yang perlu akidah, yang perlu keislaman kan buat gop.
Kon but gop sesungguhnya but urang dro teh Bandung but urang dro teh yang ka dipelaku yang hana dipetanggung jawab atuh bangsa mulia. Perute pelikut perjuangan Aceh. Urang pelikut perjuangan Aceh sabancin urang pelikut agama Allah. Karena tujuan Acehnyo bemerdeka nakeh tapedong. Tapedong nang dro tu. Pemakna AM nana depu. Pakon gebuh nan AM le tengkuasaan Muhammad di Tiro. Nana depu pemakna. Ha? Makaji nebila Aceh